Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada, papagayam. At yung nga din na sumangbay ti programa nga na Pauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga agproblema ken nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Datoy manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan. Problem of the day nga aggapo ken ni Brenda iti Tabuk City, Kalinga. Oy, anya nga tati parikot ni Brenda. Kaya kasi man tilinaon ti surat ni Brenda. Dear Kasinyong, sakbe man ti amin, idanon ko man tinabara kablaw ko kadakay nga agserserbi di tanemar si studio. Kastamete nakablaawak, dagiti padak nga dumdumngeg, ken agbibuya iti deti nga programam. Ilingid naklatan itinagan a Brenda. Agtawenak iti 35 at danasawa ngay mawampay ti anak mi. Naawis akmet nga nagsurat iti programam Kasinyong ngamin at daan na kita iti parikot. Sabi ko kalpasan nga maibasam ket may kandakmet iti balakad. Nakaasawa ak iti maysa asadot. Sadot nga agtrabaho, nabisyo. Imbaglakit din Kasinyong taada sa bali abanag nga paggagatan na. Taore kasano, naragsak kami matlat ta idi, ngagdenden na. Maparagsak nakmet, maparagsak kumat isuna. Imbaglakit din Kasinyong tanadiskarte akit ibiyag. Nalaingak ag sales stock, nalaingak na sumao, naesemak nga makinin istorya kadagiti tattao. Nadayta kat naaramat ko tapno no uray no manmano nga maadaan trabaho ti asawak. Uray no awan tinatalgad a pagsapulan mi nga agasawa. Nagbiag kami mo't. Saan kami mo't amabisinan? Ngayon di nagsakit ni tatang nga imayen nakipagnaed kada kami nga agasawa. Medyo marik namin tirigat. Ta syempre, pakanamumit ni tatang. Dito yan nga nang rugi ti amin Kasinyong. Ay, awamot manan ti makan. Ay, awam ba't apolos sinagyan iti refrigerator tayaw? Ay, Brenda! Tatang, ay, daka mo lagayam di talikodak. Oh, anya manin tayo ibagbagayo tatang? Mabisinak ngamin, anak ko. Awam ba't ti makitak nga makan? Agore ka tatang ta. Inakbit dumiskarte di tersyana. Ay, dumiskarte, wano ingkaman umutangan. Alakat, no, anyaman ti aramidig tatang. Saan yun nga pakadanagan? Amangan mat no illegal day tagar aramida. Brenda. Saan tatang? Ay, ingkaman nga ron umutangan na. Busta nakadadon dagiti utang mao. Ni tatang mo. Saan nyo nga pakadanagan? Saan nyo nga panunutan daytan? Saan nyo nga pagparikotanan no sa dinok nga alaan iti kaninyo? Basta tinasisita, nagdumiskarte. Tapno saan kayo nga kanahin nga mabisinan? No apay mo't nga main nga baybay ablat ta ni Efren nga asawam nga agtultuloy ti kinasadot na. Babayaan nyo lang taka din tatang.
Tano ibagak mo. Isumat ti pagparnuayan ti pagapaan min. Di bagam agpada kayo asadot. Sa anak mo nga nasadot tata nga. Ay, sa balibot ati paggagatam siguro. Nagagat ka nga mapan makichichisbes ita karuba. Ni tatang man. Alakit din. Inako ni ti tersena. Tainak dumiskarte ti kaninyaw. Anya ka di ti kayo kanan. Ure kumpurme ditan. Ure gagangay laeng at tinapay. Napiyala nga mabsugak. Ket nay, ag sakit mo ti tiyangkon. Balasang ka. Alang nga ron tatang. Oh, friend. Masabat ka mat dito eh. Ay, uwan bakit? Nagapuak na dyan, yan ti barkada. Agsubliak tumala dyan. Ha? Nagawis na ngamin. Inaklabid dyan balay, inagbit mangan. Agap-apak mo ta. Ay, mabit laeng kit awan makan dyan balay. Anya? Isong rotirantak, isong mic dito eh. Tayo nakititsang gini Maring Dominga. Tayo pala dumiskarte ti abasto tayo. Ay, mangalakan to mga rot iti sigarilyo. Bakit? Ha? Awan nga rot sigarilyo kon. Ken, numabalin, mangalaka iti may nga bilog. Tayo suntumot na iti ishare ko. Kadagati kay inumak. Sige. Basta madamdama gawid ka nga nasapa. Uwan ka di bakit? Basta ada na buyak nga baro a video bakit? Anya? Basta, ipakat tanto into no rabi eh. Dati ka barbaro nga nabuyak a video. Nagkarutan, urayan ka di balay. Basta, to nagawid ka, siguraduam nga ada ka sige nga radlakay. Kaya dati sigarilyo, kaya dati arak. Di mo liplipatan. Brenda, bakit? Wenen, gawid ka nga rudan. Taurayan naksadya balay, tayo nakdumiskarte iti makan. Maring Dominga. Ay, sikaman gayam. Maring Brenda. Wen ngagpaiso. Apay, umay kakadi gumatang. Ay, mabitlaeng. Ada istorya kaming kingka. Iso nga imayak, mare. Anya ti istorya, mare. Amom ka di. Deti ka anakam. Deti ag-ubray ti call center. Asin daw, kadakwada. Deti ag-ubray call center, di Manila. Okay. Nagawid kan idirabi masikog. Aniya? Kaano pa nga nag-asawa dahil di ka nakak nga agub-ubra di call center di Manila? Diya ka mo Saan samot nga nag-asawa maring Dominga? Aniya? Samo ko na nga masikaw. Uwan, nasikugan ka no, dati foreigner nga nobyo na. Ang intarayan na ka no, apaman nga maamuan na, nga masikog di ka anakam. Ay, ni Juliet, nakaanakak. Uwan, mare. Ngam amuyo. Amom ka di, mare. Anya. Addan sa asawan, da di foreigner nga, nobyo na. Isungarod nga sa anin nga nagpakpakita. Kat sayang ti trabaho ti kaanakam. Napilitan nga nag-resign. Ta siyempre, dumagdakkel mo ti tiyan na, mare. Ay, unay madday jay nga kaanakakaon. Tila damot nga nakirerelasyonan nan. Isupay Kusayang di adal mo't nga ron. Nalaing pa nga ag-English. Agsakit lakit di ti ulo ti kabagis ko nga inana. Kunampay amare. Katne. Sigurado nga pag-iistoryahan da itan no aga nakabalasang. Kumaano ada mangitungpal iti sikog na. Kumano ada mangi takder. Ila adda ngamin nga aramiden dagiti agtutubo itan. Manupay latawin na tayo kakaanak. Isupay amare.
di kad nadadailan ti biyagnan, ta aganak nga rod abalasang. Ay, awan ti mabalinandan dagiti naganak kwa na. Ala, ay na mare, kahit ko pa'y tag-istorya king ka, ang parikot ko, dati kanan ni tatang ko. Anya, at ako mapi istorya, ang alistuak namin, ikanak man pala ti 5 nga delata, mare. Tabayadak to. Anya, delata, kunak. 3 nga sardinas, ken 2 nga dati Argentina nga corn beef. Ay, mabiit lang nga raw. Ay, ken mare, mangilista kan tupay, na yun am to pa'y tilista may nga bilog, ken may sakahang maiti nga red. Maiti nga red, ken bilog nga Jane. When mare, ay na, di nga talaga nga kaanak ka, mare. Isulat pang panunutag, ito na nadamag ko dayta. Usupay ba am ta kasaritak tuman ni inana nga kabagis ka. Dahil tulain ka di, ti masapul mo. Kanak man pa'y data tinapay. Anya nga tinapay? Kumpurme na ta ditan, mangtad ka titalong. Sige, dahil tayo, mabiit laang ta isupot ko nga rod, mare. Agyaman nak, maring Dominga. Anday tayo yan. Anya ti istorya imitay nga kunam. Agal alisto ak mare. Agsubli ak tulatan. At ituloy ko to ti istorya. Adupay ti padamag kuking ka. May ipapan ka dagiti tao ti aglawlaw tayo. Sige nga raw. Ala, agsubli ka nga agsubli. Brenda. Wen mare, awan danag. Aguray ka. Naapi nga pinautangak manunday dyan kumari Brenda. No nakatat adidog pa itilistaan dagiti utang na. Ay unay mo tayo. Inis istorya anak manay. Nay, nagrigat ba't garod nga singren. Makaungat pa'y. No mapangkudanunin iti balay da nga mapangkusingiran. Ay, unay mo tayo. Na istorya anak manunday dyan nga Brenda. Kaadwen nyo ti mangan tatang. Uray ta, ado tay dalata nga inyawid ko. Naimas, ti sardinas. Ay, nga pinisitak iti kamates. Ala kaadwen nyo ti mangan tatang. Tapno agimbag to ta sakit yon. Sigurado ka, saan nga illegal tinagapuan da ito'y. Baka mo't do nasursuro mo ti agtakaw, Brenda. Ay na, tilad na nga panunutin nyo tatang. Saan kung tupulos maaramid ti agtakaw tatang. Inutang mo garoda. Nagalam gumangarod, tinang ingatag mo kadag ito'y. At dapay tinapay. At dapay gin ken sigarilyo nga inyawat mo itay gintin ni Efren nga asawam. Saan yun nga pagparikutan tatang nung nagapuan na dagita? Nung kasano nga napataod dagita? Sinasisita, makapangan kayo. Ay, kat napan man nakiinom ti asawa mo na. Bay amkad din nga mapalata makininom ti aramidin na nimbis ko mga manggad. Bayaan nyo kadilatan tatang. Tasabali mo ti paggagitan na. Ay, detakot, ti paglaingan yaw. Apay, ti ambuyaw, jak amo, ti aramidin yaw. Tatang, uray al daw. No makalagip ti asawam, kuyudin na ka, isirik na kay ti silid yaw. Ni tatang mo, kasla di yun naglablabasan. Una, naman, adamot, deta panakpak yaw, gamta panagtrabaho yung ko mga gasawa. Saan yung nga problema, dayta tatang? Kinasisita, napintas ti langin-langin mi nga agasawa. Saan kami nga kaskadang iti daduma dita, nga kanayon da nga agapa, nga uray no awan ti trabaho nga natalgid ti asawak. Kat naragsak kami lang ta. Ay, kunayo italang dayta, marik na yun tumot ti rigat. Ay, no di kay agbalbaliw nga duwa nga agasawa. Ay, addan tulat ta pagpatinggaan dayta ipagpagayo nga ragsak. Ni tatang nakaduman nga sa unan.
Ilipasyo kit din timangan. Bakit? Oh, nakaadum sa amin ti minom, friend, lakay. Basit laing, bakit? Tansyado ti ininom ko. Ngamin, numalagip mo ti kunak iti aldaw. Ada nabuyak a baro a video. Estudyante. Anya? Kadi pa kasto mo nga ta cellphone mo na? Tabuyain ta nga duha. Tatuladin taman. Agim imposible sa nga matulad ta. Taapay. Ngamin, ije sementeryo tinakapasabakan tay milagraw. Anya? Wen, sementeryo bakit? Alakan mo't ngayon tayo sementeryo. Saan mo't gaday tati kahit ko asawan, friend? Kahit ko asawan, no anyaman ti posisyon na, no anyaman ti naramid da. Di iso mo ti aramidin ta, dito isiled ta. Ay, ganoon na. Imaginin talatan nga dato'y katre, iso ti panchon di sementeryo bakit? Buyain ta nga ro din alakay. Amot ti man. Deto'y ne. Tatuan mo titakyag ti lalaki. Uwin nga raw. Ala, nakalalaing mo ti babae. Nalaing nga talaga. Nalaing nga mga titarong. Ay, permi mo ti pa nang saltek nang ni. Insagad na mo ta. Nga di mano na, karabukob na. Apay, kaya mo dayta bakit? Sigud ba't nga aramidom daytan, saan ka din? Isudamot lang timang bidbidyo lakay. Uwin nga rod, uwin nga paiso. Kasla profesional, dati nga pa nakabidyo na. Dapay pa video na ti sirok, palikod, pasango. Nag-face mask mo dati babae. Di na nga takayat nga may pakita ti rupa na blurred but ti rupa ta lalaki, saan ka de? Ay na. Gatimbang man tawan ti nakakita ka dakwada, lakay. Man-mano siguro at tao nga mapandita. Nalaing dadig ito, estudyante. Amuda ti pagi-plus-plus-taran da. Daytan, pinatali ko danan. Dayta. Hoy, nalaing mo dayta babae. Malasin nga expert, lakay. Ay, ganda, ex-experto ka, abakay. Tamin da kita ka ba ilam? Uwen alakay. Aglalo ket kanayon mo't nga rod, nga agpraktis ta. Dayta. Anya? Nasuruta mo, bakit? Uwen, lakay. Rugita nga ro din binugam nga rin daytan. Uwen, binugwa akong sagbayag nga simrek dito silid ta. Taamok nga ro, nga mapasamak daytoy. Ala, ibabam nga ta short mo. Tarugyan tan, lakay. Beta. Brenda. Imbaglakit din, takanayon kalatangad da. Nga tunggal adaisen kanyak ni paring Joseph nga video nga kabarbaro. Ada kang latanga nakasagana. Nga mang tulad. Kaday aramidin na ta video. Apo. Insagad mo mo. Bakit? Anya itayin di sumaruno? Ay, kwa. Agburiri ka bakit? Basta. Sige. Basic madlagayam lakay. Wen. Tayta. Kasta unay tiingar na bakit? Wanyag paiso. Ay, friend lakay.
Unay, nagasat ka bakit? Tatansyado ti inom ko. Sigurado nga long playing da ito eh. Long playing ti mapasama. Ay, friend. Brenda, bakit? Aguray ka. Apay, isaan samod ka long playing da ito eh. Bay, amlatan basta agad-dantan. Sige, isagad mo lakay. Efren. Brenda. Efren. Ay, pakaturog kayo! Dahil talapan panagpagtulog, bride nyo, mga asawa, kasadaw! Sumanauman ni Tatang Maun. May ang makadlatan ni Tatangan. Ay, umapala siguro ka data. Agyaman nagbakit. Nakaraos sakmanan. Agpatatalaeng nga nakaraos lakay. Agyaman nakbutking ka Takanayon nakaparparagsakan. Ay. Nay, nakapilis ka mo at Brenda anak ko. Rumwara kaming Tatang. Aniya, sa dinno ti papadam. Inaklag remedyo ti kwarta Tatang. Apay nga sangat ti asawam ti mapanag-remedyaw. Iso nga ron kasapulan ti kwarta Tatang. Aniya, iso gayab kasapulan sikat ti agiremedyaw. Uwin Tatang, amuyo ba ni Efrenen? Managbabain. Kat apay no managbabain. Kat mabalin na mo latat ti manggan, mabalin na latat ti agtrabaho uri managbabain. Ti kahit ko asawin Tatang, mabain nga mapan umutang. Apay ngamin nga puro utang ti amuyaw. Dakat adula karon nga utang yawn. Nang runaking ka. Kanayon nga umay ni Dominga dito'y balay, sapulin na ka. Ang kalayon mumut nga limengan. Baybayan nyo kadla Tatang. Saan mo't nga matay ni Maring Dominga, no saan nga makasingir kanyak. Ado mati sa bali nga pautang na. Ado mati kwarta na. Dakkel mati sari-sari store na. Kahit pagutangam garawd. Basta Tatang. Sige nga rod, panawang kayon. Adapay sida inyo. Dati corn babe. Isod tililo katak itay. Makamuhay nga dito balahin Tatang. Tayo nakagiremedyo at kwarta. Kat kasapulan ka ni Efren. Takayat na ti gumatang iti pasayan. Tapno no saan ka nga puro uysi. Ti pulutan da. Kat kababain ka Kat ngay. Dumadanin ti birthday na. Ay pasayan. Awal lagarod kwarta yun. Paramag kay palaag. Agpapulutan iti pasayan. Mabain nga ron Tatang, nga puro oy silatan, tikat-katangan na. Ay, bagabo kayo. Imbes ko ba nga baon mo, taasawam nga mapanagsapol trabaho na, ay, kung konsintirem mo't nga main, salbag. Ay, baglaki din, nanalpas kong tinangan. Si kamad gaya, Maring Brenda. Uwan ngagpaiso, Maring Cynthia. Anya ka ditirantam dito eh. Subret ka. Gyaman na ka. Kwa, nalagip ka laeng, tali mabasag dito balayo. Anya? Amom ka di? Nga dati ka anakan ni Maring Dominga nga da sari-sari store na? Sino nga kaanakan na dayta? Dati agububra ti call center dya Manila. Dati anak ti kabagis na. Ay, ni Juliet. Uwan. Kaapi ni Juliet. Ay, di mo pa'y nadamag? Saan pa'y? Manmanuak mo lang rumwar, mare. Ay, sumalagayam, amare. Amo Maring Cynthia. Masikog nga nagawid dito yung lugar tayo. Aniya?
No lakit di kadwa na ti asawa na nga si Mangpot, awan ba't ti dakes na nga masikog, at damat na talagit nga trabaho na. Dayta nga rod ti problema. Ti dakes na, nagikat iti trabaho na, dahil ka anak ka ni Maring Dominga. Anya? Kaapin ka nagikat. Sayang mo ti trabaho na. Mabalin naman ka sublian, into no makaanak. Kastoy ngamin tinapasamak, Mare. Nakinubyo iti foreigner nga adan asawa na. Nga ti pamati ka kat baka boss na nga akin kuko ti call center. Kat nasikugan ka no kat di ka numutakderan ti lalaki nga foreigner. Ay na. Pudno ka di dayta, Maring Brenda. Uwen Maring Cynthia. Pudno dayta bagbagak. Ureng kan tumakidamag Angin istoryahay ko maamin. Angin at damat ngamin problema. Kat masapol nga solusyonak pala nga umuna. Baliwak to ti umay. Ay guri ka, Mare. Anya ka dita problema. Baring matulungan ka. Sige. Yan tangay kat adaak dito yan, Maring Cynthia. Pabuludan ak maniti sa nga ribom. Kat ne, masapol ka no ti asawak. Tadandanin ti birthday na. Anya? Aguri ka. Awan ba't nga ro ti asawak. Adakin kwa na ti kwartami. Limagasusot lahat di ti wallet ko, Mare. Limagasot. Alam mo tila tatali magasutin, Mare. Napyala nga da pangnayon ko, sige, mabiit lang, Lord Mare. Talaik yan ti wallet ko. Dati, Mare, 500. 500 la dati, Maring Cynthia. Adapay utang mo nga 500. Anya? Api ko mga nakautang ti 500, Mare. Kituan atas nga ribo ti daw bulbuludik king ka. Ang imgaputa 500 lang tintid mo, adaudin nga 500. Sige. Basta ited mo into na adakwartam. Sige. Tapos kastoy. Amom ka di. Nga anya. Nga kastaunay kanot sang sangit na ni Juliet. Dati kaanakan ni Maring Dominga. Kat balak ka ni Maring Dominga nga mapan kasarita dagiti dadakkel na. Tapno no siguro akit bagbagaan da. Diyak ka mo. No anya ti plano da. Baka ipatulpo da. Dahil foreigner nga nakasikugken kwa na. Anla. Ay kit abangak to nga ro dayta Mahilig ak magkarngagbuya iti video ni Rapi Tulpo, Mare. Padaanan tay dayta. Babaam. Tano addan tuman baro nga update nga masagap ko. Istorya ito king ka, Maring Cynthia. Sige. Pambarak to nga mangala dati udin nga 500. Sige. Istorya anak to nga ruda. Basta ka, Maring Cynthia. Ay na, updatean ka nga updatean. Awan danag. Ano sa mun, adeta 500, friend lakay. Yan nga ron ti mabalin, bakit? Imbes nga gatang ko ti pasayan dahil ti gatang ko lata na ti uisikin mainom. Anya? Kat alam makamu ka Kat 500 mo lang amin tinay nabulod ko kini Maring Cynthia. Iranamot nga isulain ti kwartana. Alabaam, tabaring makadilihin siya ken gayam. Inak to gayam magpapintas. Anya? Inak agparlor no bigat. Pangalaam ka ron ti pagbayad mo, ay na, diskartek tulatan alakay. Tapno no into no birthday mo, napintasak tumot nga sumango kadagita bisitang. Kito na. Tuladem nga rod. Pakulaya man tabuok mo, bakit? Anya? Taapay mo't lakay. Tuladem man na tinabuyat nga estudyante. Nga the highlights na nga blonde. Tapno na napimpintas ti panang tulad ta. Kat adakan pa yung sabali nga video na dayjay. Isunto, tituladen ta. Orayat lang nga isend ni paring Joseph Kanyak. Ito na rabi, agsaga na kabakay. Iso nga sigurado nga nakapakulay kan tumutan ti buo. Pudno ka di day tay bagbagam, Maring Brenda? Bakla. Pudno ti bagbagak. Ay na, nagsayang mo ti beauty day dyan nga Juliet. No, intarayan laeng ti foreigner nga nakasikugken kwa na.
pudno ti kunam, Joella, bakla, amom, nakalalayang pwede diyang ubing. Ang jakman amo, taapi nga tinutupan na ti foreigner nga amo na nga da asawa nan. Ay, kita ay mamataya. Siguro akit kayat namot nga padason dati dakkel tarong ti foreigner. ah, ay na, sayang. Kastoy ka di nga kulay ti kayat mo, Maring Brenda? Uwen bakla, kahit ko dayta. Ngayon dito laing, highlights laing. Taiso ti kayat ni Efren nga asawak. Sige, nalakalagayam dayta. Ken, pedicure ken manicure akto pa yen. Ken mabaling ka di nga, kiskisam to dati kiday ko. Tapno no pumintas. Ay, sige. Ituloy mo artistoryam, mare. Kastoy, nagikat iti trabaho nan. Kat nagawid dito yan, siguro akit mabain ka dagiti dati nga katrabahuan na. Sayang mo ti trabaho na sa Jay Manila, call center. Dakkel mat nga ron ti sweldo na. Isupay, kat siyempre umay aganak dito Baka agsubling to sa Jay, ang impiman mo dagiti dadakkel na. Taisuntot pa yung batsa na iti anak na. Ay, ipaaywan na to kininanang na, kintatang na. Isupay, Ay na. Ay, no apay mo't nga, pimatol iti adda asawa na. Kunam tupay, bakla. Ay na, anya mo't asagpot na dati buok mo, mare. Anya? Agori ka. Ikan taman conditioner na. Jak ba't masagay sayang? Man-mano nga nga sagay sayang. Isumad lang Baba papintasin ka nga papintasin. Dandani ka ti birthday nila kay Mon. Alakit agyaman na kabakla. Basta, no ada update ko, sigurado nga ibagakin ka. Sige, bet ko dayta. Subaybayak dayta Uwen, bakla. Ibagak tuking ka, no anyat sumarunong nga mapasamak. Sigurado laki di, nga kamaton da di lalaki nga nakasigken kwa na. Baka ipatulpo da pa'y day jay. Di ba? Aray ko, pasensyakan, nagsagpot nga talaga dati buok mo, mare. Alakit anusam abakla. Urita, adapi sa baling istorya ka. May papanmot iti sa baling nga tao. Ay, sige, bet ko dayta. Bayat nga ay ayusang ka. Istorya anak mo't kadagiti mapaspasama kiti aglawlaw, Maring Brenda. Imbaglakit din ta. Inis istoryaak ni Joella nga bakla. Imanugot mo lang nga utang ko pa'y laeng dati bayad ti pinagpa-kulor ko ti buok. Pinagpa-pedicure ken manicure ko. Ken pinagpaahit ko ti kilay. Ay, bagkit iti maaramat ko dati kinalain ko sumao. Tapno ti kasta, makadiskarte aklat ta. Bayadak tulatan Into no ada kwartak. Napintasak manen nga agawid iti balay mi. Kat makitan to nila kay ko. Sigurado laki di nga magargari man tirik nanan ti asawa. Anya? Awan ti maited mo ko na. Kiting kagremedyo na bakit? Tasigod mo't nga kastater aramidem. Nalakayim pinadas ko. Angim awan mo't tintimang pautang kanyak. Amuda mo't tinti diskarte. Anya? Tikit mo sawan. Kasano? No istorya ak idan aday wandak. Saan dak nga ikaskason. Saan dak nga ipangpangag. Taamuda ka nun tirantak. Anya? Unaandak mo't ten. Ag istorya ak pailain kat ibagadan nga. Awan ka no ti kwartada. Awan ka no ti pautang da. Ay na. Sing-sing rindak pa yan kadagiti utang ko lakay. Awan mo ten ti among kapag buludak. Unay mo ten. No kaano mo taka sa pulak. Isumat ti awan may remedyar mo. Basensya ka na lakay. Unay mo daytan. No awan di awan. Makamo ditan. Siya akong ti agremedyo.
Lakay, great ka. Lakay. Agpapauyo kan samad lakay. Isaan, basta na kon. Tatang, Ay, dak dito'y kusina, mangmangan. tatang. Amuyo ka diti ayan di asawak. Ay, Jack amaw. Di pa'y nakikita. Urian niniwan na itangal daw. Apay, nagre-rekay ka di kayaw. Nagre-rekay ka di. Agpapauyo nga iti tatang. Apay, ba't gagpauyaw? Adang nga kid dawin na akwarta. Ang jakmat na kay remedjar. Tadidakmat kahit nga pautanganan. Dagiti pagutangak. Ay, kahit di mo ko mainusar ta kinadiskartime. Amuda nga rodin ti diskartek tatang. Una andak mo ten. Asid gakpela idatap no agistorya agit. Ibagatan nga wanti kwartada. Iti napanag di tersena ni Maring Dominga. Biglakit din na idi nakita na insara na dati sari-sari store na tatang. Kata, liklikan da ka nga tan amuda nga umutang ka manayin. Kaamudan ti style mo. Data teknik mo nga istorya am ida. Tapno no ulawom ida. Manyang ro ti aramidik tatang. Agpapauyo mo tin ni Efren. Baka mat no di agawid tatang. Tatang. Ay, problemam daytan. Di mayat no di agawit ti asawa maun. Di pa iso nga pakpakanam. Dikit ko agtrabaho. Ti sadot nga tao. Ay, di ka pala maturog. Ano nga rabiin nga mapipuyatan ka? At kalata di ta paraangan. Awaday, saan mo nga namnamain ngagsubli dahi ka lalaki? Sana mabalin tatang. Talo aldawon nga dinagawawid ni Efren. Mailiwag launayin keng kuana tatang. Ay, launay ayat ti kay kayat mo ka dahi ka lalaki. Di padawat mo na. Dahi nga sadot nga asawam. Tas umabol ka tinagaggagay. Sana mabalin tatang. Iba't pati ko launay-unay ni Efren. Tatang. Ay, inak man na maturog eh. Talaga nga agmauyong kan, Brenda. Tatang. Efren, nag-awit kan, lakay. Ay, Brenda. Tatang. Ay, gabgabog ijay. Tersena ni Dominga. Oh, Nakitak mo ti asawam ijay. anya? Nakitam ka di nga gumatgatang ni Efren sa Tersena ni Maring Dominga? Tatang? Ijak amo ano gumatgatang laeng. Kaadamot iso na iti uneg ti store. Ha? Aping ka ta? Baka mo tagtabtrabaho sa giant tatang. Baka nakaamirisin ti asawag. Kat nagsapulin iti panggadan na. Baka agtabtrabaho niti. Ay, saan nga agtabtrabaho Isukit di ti aglaklako agpaisaw. Ang sabali ti Jarda kiti Dominga. Anya? Anya ti kayo asawin tatang? Ay, ingkalata kitaanan. Kitaam. Tapno si ka mismo ti makaimatang. Ti kayat ko asawan. Sige tatang. Inakman nga rod. Pagawidi kong ti asawak tatang. Mailiwak king kuhanan. Nasurog makalawasan nga dinagaw-awid iti balay. Maring Dominga. Apo. Maring Dominga. Mare. Mare. Ay, awan, agsarado akon. Agsarado akon, mare.
Pasensya ka. Awanin. Saan, Mare? Saan ako may umutang, Mare? Anya nga raw, ti panggap mo dito. Brenda. Ha? Kuha, Mare. Nakita ka nun ni tatang ko nga. Adda dito ni Efren nga asawa. Kat, anya no kwan, no nakita na nga adan Efren dito. Kasaritak ko, ma. Napagawid ko ni Tibalay mi. Mare, sa dino ti ayan na. Alakit, sika, ti makisarita, no kayat na ti agawid king ka. Anya? Anya ti kahit mo sa Maring Dominga. Efren! Efren, honey! Anya? Honey? Kumayan, honey. Abay, honey. Honey, adda ni Maring Brenda dito eh. Brenda? Bren? Abi nga, honey, ti awagan nyo, ti maysa kin maysa. Gaputa, agayan ayat kami gani Dominga. Anya? Pudno tinangig mo, Maring Brenda. Saanan nga gawid king ka ni Efren. Gaputa na umakan king ka. Pudno ti ko na ni Dominga, Brenda. Dito kanayo nak nga mabsog. Kanayo nak nga sana mawawanan iti arak ken sigarilyo. Iso nga kayat kon nga kadin na ni Dominga ng sika. Anya? Sana mabalin, Efren. Apay ko mga sana mabalin. Saan tamot nga nagkalay sa? Wait. Apay. Saan ka makasao? Yan tangay di mo maiteden di kiti ka sa pulak. Nagsapul ako na iti sa bali nga makaipaay kanya. Amin nakasapulak. Kat ni Honey Loves ko nga Dominga day dyan. Agihamanak, Efren, honey. Anya? Anya pitararamidem dito Maring Brenda. Mabalin mo ti agawid. Takasti ko na, isarakon ti store ko. Taad dapay aramiden mi ken ni Efren nga Honey Loves ko. Anya? Nangigbuti ko na ni Dominga. Brenda, so nga saan ka namang disturbo ba? Agawid kan. Kat saan ako nanamnamain pa yung agawid king ka. Efren. Bye-bye. Bye, Mare. Mare, isublim ti asawak, Mare. Isublim ti asawak, Mare. Pag-aasi. Efren, agawid ka, Efren. Ay, tatag. Ay, salbag ka nga babae. Dayjay din nga tao. Dayjay nga lalaki, ti barbarte kam. Tata. Pala ulit. Kasta ulit ti panagsagit mo. Awabot serserbi na dayjay nga asawam. Asawa dan ita. Di ka kumangyaman. Tanapukaw king kanday dyan nga palamunin nga asawam. Ngim datang. Nilayan niya, friend, mang barbarag sa kanya. Busta ada ka daw pa sumarunong nga video dati sementeryo. Kasano pa nga rin ita. Kasano pa nga matulad mi data. Ay, salbag. Ay, talakit ti paglaingan yaw. Di ka kumagubra. Kabarang makasapul ka, itinmatinong ka lalaki, Brenda. Talaga nga agbauyong kan. Salbag. Friend. Ada akong tatang. Ay, nasaya at no kasta, balasan ka. Itinaga po kiti trabaho. Kat gabuta sweldo, napanak na grocery. Ti abas to ti dualawa siguro dayto yan tatang. Nasaya at ano kasta. Kanda ito'y paigamang kay ti kwartayo. Ada na bati ti sweldo. Tapno ada ka sa pulan nyo, mabalin kayo nga gumatang. Ay, agyaman anak ko. Nakakaamiris ka matlaeng. Agyaman kada kayo tatang. Gapo kada kayo, nagbalbaliwag. Ada na talgod nga trabaho.
Kanti pagyamanak, kat nasursuro mo nga linipat na nga lalaki. Saan ko pagid nga malaglagip ni Efrenin tatang? Nasayaat no kasta. Okay, sapay kumaa. Taadan to dumting nga baro nga ayat king ka, balasang ka. Dati pudno ti panagayat na king ka. Kan makatulong king ka, nagagayat. Kan saan nga na bisyo, akas idi dati ka asawam. Baring tatang, saan ko nga sapsapulen? Kusan to nga dumting tatang? Nasayaat no kasta ti ka panunutam, balasang ka. Ala, aginana ka nga rudan. Mabitlaeng, asineda. Efren da ito'y. Ha? Efren? Efren da ito'y, Brenda. Aping, aguri ka. Agya mo na. Dahil lukatan na, tiri daw, Brenda. Oh, api ada ka dito eh. Ha, Efren? Nakainom ka pa eh. Mabaling ka diti sumrek. Kahit kung agsarita ta ko ma. Sige. Agtugaw ka. Agyaman na. Amo ka din ni Maring Dominga nga ta ka dito eh. Awan ti bibiyang na no mayak man dito eh. Anya? Kaapay? Nagsina kami. Anya? Yan tangay nalugi mo tan dati istor na. Awan mo tentimated na kanya. Awan mo tan di maipaay na kanya. Iso nga na miris ko nga si kamot lati patpatig ko. Brenda. Ay, mailiwak unay king kam Brenda. Arakupin ka. Ay, durunak. Saan na mabalin? Nabayagan nga nagsina ta, Efren. Si kaamismo't nangisina kanya. Insukat na kini Maring Dominga. Sakit ita, taadan na talgid nga trabaho. Agsubli ka kanya. Sakit ita, naawanin ti mahut-hut mo kini Dominga. Umay ka kanya. Taapay. Ha? Taapay. Ipatpatag ka unay-unay. Saan nga maipaay kanyak ng Dominga tiragsak akas ti maipapaay mo kanyak idi? Kat siyempre bakbaketan nga ro, deta nang isukatam kanya. Pangaasim ko ma, Brenda. Saan na mabalin? Over my dead body. Diyak kaya ti magisinubyanan king ka. Anya dita? Anya dati pagpagitam niya sa cellphone mo? Deto'y baro nga video. Nga dita na ituloy ide. Saan nga kayat ni Domingang aramidin na ita? Saan na kayat na di na kan masurutan? Agsakit kan tisikit na. Mariyak ka no nga mga titarong. Buyaem. Saan nga mabalin? Agawid kan. Pagawid ang garod. Kut nagsina kam garodin kani Dominga. Bibiyang ko pa'y. Magkaamu ka ditan anong pagawidam. Agawid kay tibalayo Di ka di magargari. Ay, sa anak lang magargari iti kakasta Buyaem nga mina. Buyaem. Pambarak. Buyaem. Mabaling ka niya agawid ka? Taapay. Di mo kaya't abuyain ta. Amangan no masulisog ka. Saan lang nga dayta? I-send ko yung messenger mo daytoy. Tapag panunutam. I-message na klaeng. No. Anya ti kunam. I-delete ko adagos dayta. Saan ko nga buyaan? Uray at ibagbagam. Sa anak ton nga maalilaw kadagitang sasaom. Sige. Nakarod sumapul iti sa balin no di nakayat nga klunan.
Nakon. Kiting kalatan na. Ilukat kon tiri daw. Anya pala tururayeng. Sigurado ka. Nalukat ak tiri daw. Nurumuara kon, sarakon, jak to ag subsublin. Aguray ka! Aguray ka! Aguray ka! Abay. Sigurado ka saan kag sublin? Kung nakbutking ka, no dinakpigilan ag sublin. Umay ka dito. Anya, umay ka rutin. Imot tita video, buyain ka. Ay, friend. Ay, Brenda. Sipod idi nagsubli ni Efren itibiyag ko kasin yung napukaw kumot ni Tatang. Kinaykayaten ni Tatang tinapan nagipagnaed iti maysa kadagiti kakabsat na tamabwisit launay kanu kanyak. Apay kanu nga nagpaalilawak manen kini Efren. Kalpasan nga nakirelasyon iti sa Bali. Ngem di maawatan ni Tatang kasinyong tadi na ngamin amuno kasanunak nga maparparagsak ni Efren. Aging ga ita kaskas di nga awan trabaho ti asawa. Imbakit din tentultuloy ko ti trabaho. Kat siyak ti mang bibiyag kini Efren. Di makadakas kagurguran ak unay ni Tatang. Iso nga nagtaklinak iti programa yo kasinyong tagkidawak man ti balakad. Anyat aramidek tapno no mapakawanak ni Tatang. Anyat aramidek tapno maaklon na ti panagsinnoblyanan mi kini Efren. Mailiwak kini Tatang. Maasyanak mo't kabsat na ngagpaiso ti pagnanaidan na angem saan damot na maasikaso. Damot sa bayan nga damot pakakumikuman da. Kat ti problema kat ni agsakit-sakit ni Tatang. Awanak ba't karon iti sidong na. Kat iti na minsan nga napangko sinarungkaran ni Tatang saan nakapulos nga kinasarsarita. Iso nga patsik nga nalaus tigura na kanya. Dahil ti nga ron, ti pakabuklan, ti pakasarita, kasinyong kasabi ko tadamat na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyagyaman na pagaya mo, Brenda, iti Tabuk City, Kalinga.